Ove sedmice u Autoshop magazinu vozimo novi Hyundai Santa Fe. Model već na prvi pogled pokazuje koliko je drugačiji i koliko je samouvjeren u svom dizajnu. Znatno kutijastiji sa ravnim linijama i oštrim uglovima koji mu daju potpuno novi karakter. Prepoznatljiv H-oblik LED farova vizualno se spaja sa širokom maskom i stvara moderan futuristički potpis. Podignut poklopac motora i čiste oštre linije dodaju mu snagu i robusnost. Sa strane djeluje još dominantnije. Dugo međuosovinsko rastojanje, visoka ramena i naglašeni lukovi točkova daju mu širok stav, dok elegantne linije zadržavaju urbani karakter. Na verziji Calligraphy ovaj profil dodatno dolazi do izražaja, zahvaljujući ekskluzivnim crnim alutočkovima prečnika 20 inča, koji naglašavaju luksuz i ozbiljnost. Zadnji dio djeluje pomalo neobično u odnosu na prethodnu generaciju, sa širokim, gotovo vertikalnim površinama i minimalizmom koji nije tipičan za evropsko tržište. Ipak upravo je to bila ideja. Santa Fe je razvijen kao globalni model, prilagođen ukusima tržišta gdje je ovakav robustan, kvadratan dizajn veoma tražen. Takav pristup donosi više praktičnosti, prepoznatljiv izgled i vizualni identitet koji se lako razlikuje u moru zaobljenih SUV-ova. Calligraphy oprema nudi jedinstvenu masku i posebnu završnu obradu. Novi Santa Fe spaja futuristički stil i praktičnost, djeluje drugačije, ali upravo ta doza hrabrosti i namirno odstupanje od očekivanog čine ga modelom koji plijeni pažnju. Interijer naglašava horizontalne i vertikalne elemente dizajna, dovodeći ih u sklad sa eksterijerom. Dizajn u obliku slova H je primijenjen na kontrolnoj tabli i ventilacionim otvorima kako bi se poboljšao osjećaj otvorenosti i stvorila jedinstvena ravnoteža dizajna. Premium koža obavija sjedišta i kokpit, a prednje nude električno podešavanje sa memorijskim funkcijama. U odnosu na prethodnika, značajno je povećan unutrašnji volumen. Prisutni su USB-C ulazi za one na zadnjoj klupi u naslonima prednjih sjedišta, a na suvozačevoj strani je i praktična funkcija pomjeranja sjedišta tasterima. Prepun je vrhunskih funkcija udobnosti i praktičnosti. UVC posuda za sterilizaciju često korišćenih predmeta kao što su mobilni telefoni, novčanici itd. Zatim brzi dvostruki sistem bežičnog punjenja pametnih telefona. Prvi u klasi panoramski zakrivljeni displej koji obuhvata 12,3-inčni digitalni klaster i infotainment sistem. Poboljšava vozaču vidljivost i odaje utisak luksuza. Iznad glava se prostire veliki panoramski krov koji propušta svjetlost i dodatno otvara kabinu, čineći je još prostranijom i prijatnijom za putnike. Prtljažnik je impresivan u petosjedu, sa podignutim zadnjim sjedištima volumen je do 640 litara, a kada kompletno spustite zadnja sjedišta, prostor raste do 1963 litra. Takav raspon praktičnosti i fleksibilnosti čini ovaj SUV izuzetno funkcionalnim za svakodnevnu upotrebu. Funkcionalnost na otvorenom prikazuje i skrivena pomoćna ručka koja se radi boljeg pristupa krovu nalazi u C stubu. Otvara se ključem sa unutrašnje strane vrata. Uz novi Santa Fe, Hyundai donosi dodatni nivo praktičnosti. Zahvaljujući sistemu daljinskog upravljanja, vozilo se može pomjerati naprijed ili nazad jednostavnim pritiskom dugmeta na ključu, što parkiranje u uskim prostorima čini jednostavnim i bez stresa. Pod haubom je napredan 1.6-litarski turbo benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem sa 215 konjskih snaga, upareni sa elektromotorom i dodatnom baterijom, što rezultira odličnim balansom snage i efikasnosti za SUV ove klase. Ovaj hibrid koristi turbopunjač i sofisticiranu kombinaciju benzinske i električne energije kako bi pružio ukupnu sistemsku snagu i znatan obrtni moment, što daje osjećaj elastičnosti i snage pri svakodnevnoj vožnji. Elektromotor od 60 konjskih snaga radi zajedno sa benzinskim motorom, doprinoseći jakom obrtnom momentu, dostupnom već pri niskim obrtajima, što je korisno za start-stop gradske situacije i sporije manevrisanje gradom. Pogon se prenosi preko 600-stepenog automatskog mjenjača koji je precizno usklađen sa hibridnim sistemom da obezbijedi glatke promjene u svim režimima vožnje. Ubrzava sigurno i bez napora na izlasku iz krivina ili pri preticanju. Prema WLTP rezultatima, kombinujući benzinski i električni rad, troši do 7,6 litara na 100 km uz relativno nisku emisiju CO2. Sistem također koristi regenerativno kočenje kako bi vraćao energiju nazad u bateriju i maksimalno povećavao efikasnost u gradu. Sve u svemu, 1.6-litarski hibrid predstavlja kompromis snage, štedljivosti i modernih hibridnih tehnologija koje su danas ključne za veliki SUV segment. Cijena predstavljenog modela staje 62.990 u verziji sa 5 sjedišta
dok će se modeli koji se budu poručivali u narednim mjesecima nuditi sa 3 paketa opreme i snažnim motorom sa 240 konjskih snaga po istoj cijeni.